رحماني ونجارا إرجما كرو الزمان نترجما إتدانو كمنا نوفي رحماني ونجارا إرجما كرو الزمان إرجما ونجارا أرجني ربي نجافي رحمني هاجرا تسانرا إرجما ينسي جني أشرف خلق قرآن التبوس خالقني سميرا مخلوق الترقتي إنسي في جنرا كنو دين ساني دقاقي دجيرا كوما كين يسيني بكيلي قلبيرا ينيو يوم بالي سودان داي أجرا كاما كين ياس ولي جران همبادو بركيداني هند جالا إرقما حكر الزمان Akuma kesi Kenya gida kabate firomni Kenya le kana wala kabate funyono boluma kananga dabate oso boluma musuma fatate mali hisabuni gafas makayate gosa soite sila kama karabate wallahi kana midin tugaranyate dirabiti jechalu bulle hobate kabenya ofi irabate ruhile kenninani undajala irgama hagiru zamani bika ummanni sunni rajaltu kalkiti wanti akasi sangode bar wala haftu damiti jalala rasulati jalala rabbiti rabbi fijra bayangatan ilmafniti ولا قرين فولدر ربيتي أكسوري كمان سبب دينيتي الجنة إساني ملاليتين دليتي أكسينغالني برقبا نسريتين أكاكينيا كنامتي أكسي أمناني مندجالا إرقما حقر الزمان نترقما إتدانو قبنا نوفي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على كاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله إن شاء الله درسيتنا تقرأ هيكا قرآن ربي سورة الكافرون جراجة إن شاء الله توبا جراجة القمنا ربي سبحانه وتعالى ورتك جيلي جتش ربي كلام الرحمن تكجيلي والبرسيسي كجيلي هي كل ربي نهاتار سجج إن شاء الله كما سورة كيناتي تيودا بري سورة كن سورة الكافرون مقانسا كنام بيك كما جتشو سورة أبوليين سورة براعة من عمل الذي يعمله المشركون سورة دلقا أمني مشركة دلقا مشركني يوكي نمني ديني إسلاما هنقمني دلقوا الرا إسلاما قل كل يسجو عبادة كيست هجا عبادة ورد لغو نهندلن وان عقيدة والفكاتا دلغا برا دلغو دندنا برمس ور برچو دندنا دلغا ور دلغتو كدلدلا هاتو كقنا هاتو كمو دلغچو دندن دوبا دلغان اسيت ربين سوراتنان إران قل سجرو وان عقيدان والقبتات وان توحيدا والقبتات وان أمنتي والقبتات غراغرمان كينايو توك قدان سنججو ودو سنين غرغر توباني هجان إسلاما كريستانا يوكين كافرا نم أمنتي إسلاما هنقمن جدامو فنجر وان كون غرغر تايف كانان ولدو فين ننجر yoo obboleessa keellee ta'e yoo gosa teellee taate aqiidaan eega amantiin gargar taate amantii jechuun isin aqiida
aqiida gargaraa jechu kanaaf rabbiin suuraa tanaan aqiidaa ibaadatti rarraatu dalagaa amantii rarraatu haga nuti waan akka warraa hin dalanne irra rabbiin nu dhowwu jira wanni isin irratti buutelle obboleeyyan ummata kaafiraattu rasulatti dhufe salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم رسول يامن إلى عبادة أوثانهم سنة دوبا أمني كفار قريش مكة رسول العالم عليه الصلاة والسلام إرقامي جنان قاف مكة كيس جرو سورة مكاتي وسورة رسول الهجران باني رسول الرتبوت دوبا قاف كان رسول العالم أمة إسلاما ورك أبي بكر فا أكا حمزة أبيرا إسافا ورك بلال فا ورك سلمان فا كان ننتو فقبتي رسولي كعبا ديماني عبادة وجتا ور اللي كعبا مسان كيستي وان قبر نجر تابوت كيسا فنساني كغاف رسولي فاتي مكة جاء الحق وذحق الباطل إن الباطل كان ذحوقا لرسولي وانسان جيجس دوبا تابوت سنين تو كيس جر ور اللي سن كدتا ديماني رسول الله ربو في كدتا يرو ور وان سن قبر رسول اسلام نق يرو رسول عليه الصلاه والسلام صحابه اسا قبته كعبا بر ديمه اني صلاه ور نق اسا بشيسو اسا تقيسو مالي دقاني وان اسلام نوجت انوجتن عباده اسلام نوجت انوجتن صلاه اسلام صلاه ان صلاه دوبا لالي أمور قريشا كن أكنتي أكنو ديمو جركون انتاو محمدي كان جماعة ساولين إسلام ساولي يامني بكانو تابوتا كينتي كدنو نولين هادكو وقاتك يوكي تربانتك نولي يو إني نبرا دفه نولي إساولين بكا إني صلاة بكا إني ربي إساتي كدتو ولين ديمنا akkanatti malee akka amma Muhammad oofu jiru kanatti namni gargar citaa obboleeyyan gargar citti abbaa ilmi gargar citaa jedhanii yaada kana rasuula rafidan alayhi salatu wassalam yaa Muhammad kootu nu waliin bakka nuti taabota keenyatti kadhan nu waliin beena achitti kadhadna anullee guyyaa kaayyoo ati nu bira dhufte marroo kan keenullee si bira dhufne bakkati rabbii kan keetti kadhattu deemne nullee achi deemna rasuula gaafiin kun dhiyaateef targetti warra rasuullu achi dhufee waan san kadhataa jedhanii ummata biyya alaa jirutti odeessanii warra makkaan ala jiru odeessanii ka as keessa jirullee nama waan faamnu gowwoomsanii diinirraa nama deebisu duuba rasuul alamaa alayhi salaatu wassalaam nama ufii waa dalaguu miti waahiin dalaga beeysisa rabbiin dalag isaan jedheen dalaga wanni waan amantiiti wanni waan aqiidaati gaafiin kun rasuula dhaqqabee kuffaarri makkaa rasuula gaafii kana gaafannaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa tana isaan irratti buuse rasuula irratti alayhi salaatu wassalaam maal jetti suuraan dhaqi jetteen moo hin dhaqin jetteen gaafii warri gaafateef deebii gahaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa tana keessatti deebisee rasuula kanaaf nullee eega aqiidaan gargar ta'e waan biraa waliin hojjechuu jirra maasha Allah dalagaa waliin hojjanna du'a waliin gaddina gammachuu waliin gammanna waan diinii keenna keessaa nun baafne gam aqiidaatitti eegi amantiin gargar ta'e sun obboleeyyan waa waliin hojjetanii miti aayaan akkas nu garsiisu jirti a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim qul jedhi yaa Muhammad warra si gaafate kana deebis qul jedhi yaa Muhammad yaa ayyuhal kaafiruun yaa ummata kaafira coli qabataa jedhan haa warra makkaa irratti illee buutu yoo gaafiin kun namuufu ka dhiyaatu taate nam amantii islaamaa qabuuf
koottu atillee charchii keen kannisaa keen bakka nuti waaqa keen itti kadhan nu waliin koottu yoo ka jedhamu taate nama islaamaa tokkoon deebima kana deebisa. qul jedhi yaa Muhammad, jedhi yaa nama islaamaa aqiidaa sahihaa gubbaa jirtu, yaa ayyuhal kaafiruun, yaa ummata kaafira. Arrabaa miti. Kaafira jechuun namni arraba fudhata. Arrabaa miti. Yaa nama amantii islaamaa dide jechuun, yaa nama amantii islaamaa hin fudhatin jechuun malee arrabaa miti. Namni nama tokkoon yoo akka jedhan kaafira oo jedhan na arrabsitee maalii akkasi fudhata, akkasii miti. Deemi hiikaa hatta afaan arabaatiin qori kaafira jechuun maalii gaafadhu googil dictionary bani ilaali. Didaa jechuun didaa. Didaa maal dide asitti? Amantii islaamaa dide. Nam amantii islaamaa dide jechuun amantii islaamaa diduun arrabaa miti. Sifaa isaati, gocha isaati. Kanaaf arrabatti hin fudhatinaa. Akka arrabaatiitti miti. Deebii rabbiin deebisu ummata kanaa jedheen. qul jedhi yaa Muhammad, qul jedhi yaa nama islaamaa cufa, islaama cufa ka gaafiin akkanaa sii dhiyaate warra amantii islaamaa hin ta'in irraa. yaa ayyuhal kaafiruun, yaa ummata amantii islaamaa dide jedhiin. laa a'budu, ani hin gabbaruu jedhi, abadan ani hin gabbaruu jedhi. maa ta'buduuna, waan isin gabbartan, duuba waan isin gabbartan hin gabbaru. Nama waan san gabbaru achi deemaa, ammaaf achi deema hin deemuu jechuu obboleeyya. Bakka isin na yaamtan san ani hin deemuu. Nama waan san gabbarutu, kadhatutu, qulqulleessutu, guddisutu achi deema. Awwaan san hin gabbaru maaf deema hin deemu jechu. qul jedhi yaa Muhammad, deebii beeki. Gaafii reefuu warri gaafateef deebii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aanaa rasuula irratti buuse. qul jedhi yaa Muhammad, ummata gaafii san sii dhiyeesseen. yaa ayyuhal kaafiruun, yaa ummata amantii islaamaa hin qabne, yaa ummata amantii islaamaa dide. Amantii kamuu keessaa jiraatu eega amantii islaamaa hin qeebalin dida amantii islaamaati. yaa nama amantii islaamaa dide, laa a'budu, ani hin gabbaru jedhiin. maa ta'buduuna, waan isin gabbartan, waan isin kadhattan ani hin gabbaruu jedhiin. Kanaaf hin deeminii jechu rabbiin akkas rasuula irratti buuse. walaa antum, isinillee hin taane, caabiduuna, ka gabbaraa jirtan hin taane. Akka amma isin argaa jiru kanatti, akka amma isin argaa jiru kanatti ka gabbaraa jirtan hin taane. Maali? maa a'budu, waan an gabbaru sun Allah, sun rabbi subhaanahu wa ta'ala. walaa antum, isinillee hin taane yaa ummata kaafira, yaa Quraysh, yaa warra gaafii kana naa dhiyeesse. Isinillee hin taane caabiduuna, ka gabbaraa jirtan hin taane. maa a'budu, waan an gabbaru jiru gabbaraa hin jirtan. Kanaaf maal godhuu masgiida dhuftan? maal godhuu bakka an salaatu dhuftan? maal godhuu bakka ibaadaa islaamaa dhuftan? nama waan an gabbaru jiru gabbarutu achi dhufa. salaata na waliin, kadhataa rabbiin na waliin hin dhufinaa jechu. hin dhufinaa. Anillee isin bira hin deemu,
isinillee na biran dhufina deebiin deebi'ee jira jaratu qureeshitu nullee si bira dhufnaa atillee nu bira dhuftaa islaama qabattee nullee nama kan kee qabannee si bira dhufnaa bakka ati rabbii kee gabbartu nullee dhufnaa atillee bakka nu taabota keenyatti gabbarru islaama qabadhu koottuu rasuulaan jedhan alayhi salaatu wassalaam kanaaf rabbiin deebii deebiseef atillee hin deemin isaanillee hin dhufin qul jedhi yaa muhammad yaa ayyuhal kaafiruun yaa ummata amantii islaamaa dide amantii kamuu keessaa jiraatu eeg amantii islaamaa keessa hin jiraanne dida amantii islaamaati arrabaa miti akkuma reefu jedhe kaafira jechuun akkasitti hin fudhatina qul jedhi yaa muhammad qul jedhi yaa nama islaamaa yoo gaafiin kun si dhiyaate si islaama cufaan yaa ayyuhal kaafiruun yaa nama amantii islaamaa dide ka amantii islaamaa keessa hin jirre laa a'budu an hin gabbaruu jedhe maa ta'buduuna waan isin gabbartan an hin gabbaruu jedhe kanaafuu bakka na yaamtan san hin deemuu walaa antum isinillee hin taane walaa antum isinillee hin taane warri gaafii kana naa dhiyeessitan hin taane yaa qureesh makka caabiduuna ka gabbaraa jirtan hin taane akka amma isin argu kanatti waan fulduraa rabbi beeka akka amma isin argaa jiru kanatti ka gabbaraa jirtan hin taane maa a'budu allaha an gabbaru rabbii an gabbaru ka gabbaraa jirtan hin taane kanaafuu hajaan isin masgiidana waliin dhuftanii injiru walaa ana anillee hin taane walaa ana anillee hin taane caabidun ka gabbarun taane zalaalam maali maa cabattum waan isin gabbartan san taabota itti na yaamtan san sanamuu itti na yaamtan san abadan zalaalam jiruutiyyatti ani ka gabbaru in taane kanaaf hin deemuu bakka taabota keessanii koottu islaama qabadhu nullee si bira dhufnaa ka jettan hin deemuu hin deemini jedhee rabbi walaa antum isinillee hin taane walaa antum isinillee hin taane caabiduuna ka gabbaraa jirtan hin taane ka gabbaraa jirtan hin taane akka amma isin argaa jiru kanatti waan biraa gubbaa jirtan ka gabbaraa jirtan hin taane maa a'budu waan an gabbaru rabbi an gabbaru ka gabbaraa jirtan hin taane kanaafuu hajaan isin masgiida bakka islaamni ibaadaa itti godhu dhuftaniif in jiru jechuu jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasitti hin dhufne kuma reefuu dubbanne wanni waan aqiidaati waan biraa waliin hojjan waan biraa waliin qabne aqiidaa waliin hin qabnu amantii waliin hin qabnu walaa antum isinillee hin taane caabiduuna ka gabbaraa jirtan hin taane akka amma isin argaa jiru kanatti maa a'budu waan an gabbaru allaha an gabbaru ka gabbaraa jirtan hin taane kanaafuu hin dhufinaa masgiidaa lakum isinumaaf haa ta'u lakum isinumaaf haa ta'u diinukum ay kufrukum kufrummaan teessan amantiin teessan kiristaana taatu waaqeffataa taatu amantii biraayyuu qabaattu amantiin tan teessimaaf haa taatu ana itti yaamin bakki ibaadaa tan teetii simaaf haa taatu ana itti yaamin wanni waan aqiidaati tana waliin hin qabnu na itti yaamin lakum isnumaaf haa taatu diinukum diiniin keessan isnumaaf haa ta'u diiniin keessan amantiin teessan isnumaaf haa taatu rabbiin diini jedhee yaame diini jedhee yaamuun
beekamtii kennuuf ittiin jiru rabbiin subhaanahu wa ta'ala. beekamtii kennuuf ittiin jiru. diinii fudhatamaa jechuu ittiin jiru rabbiin. bal eega abbichi diinii kiyya jedhe akkasumatti ittiin yaaman. inna diina cinda Allahi al-islaam. diiniin fudhatama qabu. diiniin dhugaa Allahan biratti rabbiin biratti tokko laman jiru. tokko sun islaamummaa karaa nabiyyoota cufaa. kanaaf lakum isinumaaf haa ta'u warra kuffaaraa isinumaaf haa ta'u maaliin diinukum ay kufrukum kufrummaan teessan isinumaaf haa taatu waliya naafillee haa ta'u waliya naafillee haa ta'u rasuulaan jedheen beeku ulit deebiti qul lakum diinukum jechu jedhiin lakum isinumaaf haa ta'u jedhiin diinukum diiniin keessan isinumaaf haa ta'u anin dhufuu islaama qabadhee hin dhufuu jedhiin waliya naafillee haa ta'u jedhiin natti hin dhufinaa akka si bira dhufnee si waliin salaannaa si waliin waan ati kadhattan jedhan san waliya naaf haa ta'u jedhi addiin diiniin islaamaa diinii hin jenne aayaan obboleeyyan yaa'aan sun usuu itti dabalamte diiniin kun ka rasuulaa ta'a ka nabi muhammad ta'a diinii kiyya diini jedhe rabbiin lakum isinumaaf haa ta'u diinukum diiniin keessan jedhee warraan kaafiraan diinii keessan jedheen maaliif jennaan isaantu uumate ka isaaniiti isaantu midhaaffate islaamaan ammoo rasuulaan ammoo waliya naaf haa ta'u jedhi yaa muhammad addiin diiniin sun diini islaamaati duuba aayaa akkuma reefuu dubbanne aqiidaa qulqulleessitu ummata amantii islaamaa hin qabneef ummata islaamaa gargar qulqulleessiti waan aqiidaa irratti haga waliin hin dalagan aayaa kana fakkaatu jira suuratu yunus rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan jedhu وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم يا محمد فإن كذبوك يوم منكم سكجب سيس أتي نبيي ميت أتي نبيي لغاتي ميت ربي براهن إرقم جداني يو سكجب سيسا فقل جدين لي عملي دلقاكي يا أنو ما اتقافة منافة أجدين ولكم عملكم isinii fillee dalagaan teessan isinii haa taatu jedhiin shirkii isinillee achuma qabadhaa jedhe anillee toohida asuma qabadhaa antum bari'uuna mimmaa a'malu isin qulqullu ittiin gaafatamtan waan an dalagu irraa wa ana bari'un anillee qulqullu mimmaa ta'maluuna waan isin dalagtan in dalagu si waliin duuba suuraan tun suuratul kaafiruun suuraa qulqulleessitu aqiidaa islaamaatiif aqiidaa nam amantii biraa haga waliin in hojjanne waa'ee aqiidaa irratti gargar baafti jechuudha. aayaa shaaramtu garam shaaramte rakkoon asam namni shaaramtu ma jedha shaaramiinsi sun gabbu emoo ol ka'e gabbu insaamit ol ka'e garami ka'e gara jihaadaati ka'e rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam rakkifamaa cunqurfamaa dhiibamaa qabeenyaa biyya isaa irraa bahe amma rabbiin aayaatan shaaree lolii ofirraa deebiseedhe nama amantii terroorrise nama lubbuu terroorrise nama masgiida roodise ofirraa difaaca godhe ofirraa deebise teetteen du'in gorsa callaa miti lubbuu tee baasiiti amantii tan teetifadhu kanaaf aayaan shaaramuu dhuga aqiidaan dalagaan aqiidaa akkasuma jira bar shaaramiins isii ol ka'e malee gadin buune kanaaf suuraan tun
سورة واي عقيدة أمة إسلاماتي في أمة أمانتي برا غرغر باف تجد إن شاء الله دوبا بوليان رسول الله عليه الصلاة والسلام آياتنا بك هدو تكرا بك هدو طواف كعبة مكة يعني مكة يو طواف صلاة ركعة لما يو هجيف ديما يو عمراف ديما ركعة لما تمقام إبراهيم الصلاة نجر إسي كيست اللي رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعة درا كيست سورة نقرأ ركعة لما فا كيست سورة الإخلاص قل هو الله أحد قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك كسما صلاة فجر سنة سبي كيست خير من الدنيا وما فيها كرسول ربي جلسان كيست اللي ركعة درا كيست سورة كافرون تنقرأ ركعة لما فا كيست سورة الإخلاص عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه وانجر رقمت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا رسول ربي جئتك إيجي جئتك ما لك إنك أروبيك سنة كيست وكان يقرأ نتأجد يقرأ في ركعتين قبل الفجر صلاة فجر واجب اندرت سنة سنكيسة كقرأ تأجد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون في قل هو الله أحد كني لما قرأ رسول العالم عليه الصلاة والسلام جئتك إيجي أبوتو إسي قرأ كنا سوران أكناتم يعني واجب أجتشون هدوم ميسي رسولي كإسي قرأ تأجتشو إن شاء الله طوافا كسما ركعة فجري كيستي رسول ربي هدوم ميسي إسي تنا كقرأ تأجتشو إن شاء الله دوبا درسيني تاقا أسمرت الأمنا إن شاء الله واني سنين قال لي نغافتشو نبرسوني دندتني بعد درس اللي يوغا فين جراتي سنين رافونا ركون قبون دبنا تانيف نوردوفا بارك الله فيكم ميدياكم كيساني نجابيسا سنين جنة حميلين وكنا سنين جنة درسي بروتو حقوليت ديبنوتي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته